Ким жатқан гостиницасында үйінен дарат алып, Масжиди Кубаны көздөй жол алса, барып Масжиди Кубага барып 2 рекет намаз оқыса, bir умра қылған соғып талады дейді. Кичинекей умра деген кичинекей хадж. Мадинада жатқан кезде, Мадинада барып үйіңізде гостиницадан дарат алып, Куба мешітіне барып 2 рекет намаз оқысаңыз, кана би манзилатил умра. Умра қылған соғыпқа жетеді дейді. Бұл хадис имамы Бухари риwayat қылған. Урматтуу мекендеш, эмне үчүн бүгүн кокус өлүмгө дуучар болуп жаткандардан биз сабак албайбыз? Эмне үчүн бүгүн биз топурактын астында жаткандардан үлгү албайбыз? Канчалаган жакшы көргөндөрүбүз, аталар, энелер, чоң ата, чоң энелер, жакындар, достор, курбулар, башкалар дүйнө менен коштошуп кетти. Бирок эмне үчүн ошолордон сабак албайбыз? Алар канчалаган байлык жыйлагандар, бийлик жыйлагандар алып кеттиби? Кепинге оролду, эч нерсе алып кеткен жок. Аларды бүгүн топурак алардын жүзүнүн кооздугун жок кылды. Урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир тууганым, күнүңдү, убактыңды бекер кетирбе. Fa inna ayyamuk ra'su malik. Senin күндөрүң bu senin оборот кыла турган капиталың. Wa innaka ma dumta qabidan ala ra'su malik. Al күн senin колуңдабы? Аны оборот кылуу senin да колуңда. Fa innaka qadir ala talab ar-ribh. Ошону пайда жолуга иштетүүгө сен кудуреттүүсүн. Эмнегедир ошол жолго иштетпей жатасың. Фаштахид, аракет кыл. Ошол нерсени убактыңды пайдалуу, сооп иштерге иштетүүгө. فإن الموتى يتمنون أن يؤذن لهم بأن يصلي ركعتين. Бүгүн мүрзөдөгүлөргө эгер тил берилсе, үмүтүңөр эмне деп сураган кезде алар айтмак экен. Кана мага рухсат берилсе, 2 рекет намаз окусам деп. Ау якулу марратан ла илаха иллаллах. Эгер Аллах мага дагы бир жашоо берсе, жок дегенде 1 минут ла илаха иллаллах десем, же бир көз ирмеги мага жашоо берсе, ла илаха иллаллах деп келиме айтсам, тасбih айтсам деп үмүт кылат экен. Бирок ошолор жетпеген, үмүт кылган вакыт сенин колуңда. Ан Аби Хурайра радияллаху анху анна наби саллаллаху алейхи кал: "Ал-умрату иля ал-умрат каффарат лима байнахума." Абу Хурайрадан Аллах разы болсун. Умра кылганыңыздан кийин экинчи умранын арасындагы күнөөлөр, 2 умра, экөөнүн арасында болгон бардык күнөөлөрдү кечирет экен. Вал хаджул мабрур лейса лахул жаза илля ал-жанна. Ал эми Аллах кабыл кылган хаждын сыйлыгы бейиш экен. Хаждын сыйлыгы эмне экен? Бейиш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Мен хаджа фалам ярфус ва лам яфсук раджаа ка яумин валадату уммуху." Кимде ким ажыга барса, ажыга барган адам ошол ажда жүрүп бирөө менен сөгүшпөсө, уят сөздү сүйлөбөсө, бирөө менен тартышпаса, талашпаса, ал энеден жаңы төрөлгөн сыяктуу наристе болуп кайтып келет. Эч бир күнөөсү жок болуп дейт. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mas'ud rivayet kılat. Umrana ulantıp turgula. Hac menen hajdı ulantıkla. Umra menen hac adamdardın günөөsүн жана кедейликти жоюп жок кылат дейт. Хажга берилген акча ал кетпейт экен ал. Аллах ага береке берет экен. Hac menen umrаны daima ulantып жасап тургула. Hac жана умра инсандардан кембагалдыкты жана күнөөнү жоюп жок кылат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарлардан башка кимде күнөөсү жок. Бардыгыбыз күнөөкөр бендебиз. Балки кээ бирлердин толгон токой, тоодой болгон күнөөлөр бар, балки андан да көбүрөөк. Бирок урматтуу мекендеш, жараткан Аллах табарака ва таала хадиси кудсиде айтат: "Bir salavat. O bendem, eğer senin günöөлөрүң asmandын чокусуна жетсе, же болбосом деңиздин көбөктөрүнөн көп болсо, мага ширк келтирбестен истигфар айтсаң кечиремин" дейт Аллах. Кал Аллах Таала Аллах кереметти Куранда Зумар сүрөсүнүн 53-нчы аятында айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim." Kul aytqın ya Muhammed: "Ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim." Ömürlerin, vaktların israf menen, günö menen ötközgön bendeler, la taqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmetinden ümitiňerdi üzbögülö. İnnallaha yaghfiru zunuba jami'a.
Allah bardı günahlarını keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah en keçirimdүү jana mээримдүү zat. Urmatly mekendeş. Emne üçün Allah bardın günahını keçiret deydi. Emne üçün biz Allah'ın rahmat eşigine, tövbe eşigine kadam koyboybuz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 74. ayetinde ayet: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Efela yetubuna ilallah ve yestagfirunehu vallahu gafurur rahim." Efela yetubuna ilallah. Bular emne üçün Allah'a tövbe kılışbaydı. Ve yestagfirunehu. Emne üçün bular Allah'dan keçirim suraşbaydı. Vallahu gafurur rahim. Allah keçirimdүү jana mээримдүү. Urmatly bir tuğanım, Allah bizni keçirimge çakırat. Tövbe kılıpga çakırat. Emne üçün biz istiğfar aytpayбыз, emne tövbe kılbayбыз. En ulu paygambarlardan, bay paygambarlardan birisi Davud paygambar jana anın oğlu Sulayman aleyhisselam. Sulayman aleyhisselamga Allah Taala uşunday baylık, beylik bergen. Bugünkü adamdardın baylık, beyligi anın baylık, beyligin arasında bir gramga da arzıbaydı. Dünyanın baylığı Sulayman aleyhisselamın kolunda. Sulayman aleyhisselam kündördün birinde özünün askerleri menen aylana çöresi bardı hayvanat anın kızmatında ötü baratat. Bir jönököy dıykan yerinde işlep jatıp Sulayman aleyhisselamga tangırı kapkarap askerlerine baylığına karaydı da o Davud'un balası Sulayman'a Allah kanday mülk beriptir, kanday baylık, kanday beylik beriptir deydi. Sulayman aleyhisselam toktaydı da o Allah'ın bendesi. Sulayman'ın balasının baylığı, beyligi eş nersege arzubaydı. Davud'un balası Sulayman'ın baylığının beyliginen köre Allah yolunda aytılgan bir tasbih Subhanallah degen jakşırak. Sebep bul baylık, beylik bardığı kalat Subhanallah kıyamatta tarazda bolot deydi. Urmatly musulman bir tuğan, oşoňuktan bugün denebizde canımız var, malı mülkümüz var, den soğuluğumuz var, hareket kılalı. Jaratkan Allah Taala yolunda kayrımdуулuk eger mümkün bolsa inşallah bu yıl acıga bara albaganlar emki yıl oşonda ıyık keremettүү Mekke'ge varıp İslamdağı 5 farzın birisi bolgan farz acamallarını atkarıp kelүү üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde, keremettүү Kur'an'da Allah Taala hacdın farz yönünde Allah "Velillahi alen-nasi haccul beyti men istata ileyhi sabila ve men kefara fe innallaha ganiyyun anil alamin." Ali İmran suresi 97. ayet. "Velillahi alen-nasi haccul beyti." Adamdardın moynuna dağı bir farz. Baytullah'a varıp hac kılıp kelүү. Men istata ileyhi sabila, kim oşo hac kılууga jolu mümkünçülüğü bolsa. Ve men kafara, kimde kim hac kerek emes, hac farz emes dep küfür keltirse, fe innallaha ganiyyun anil alamin. Allah alamga kajeti jok. Senin barganıňa Allah muhtaç emes. Aga biz muhtaç bolgonduktan barabız. Kebir bugün İslamды tereň düşünbögenler, İslamdın ısmıdan, Kur'an'dın rasmiden başkanı bilbegenler, hacılar barıp taşka sıyınat de. Jok. Biz barıp Allah'ın buyruğunu atkarabız. Allah jasa degen nerseni atkarabız. Hiç kim al jerde taşka sıyınbayt. Baytullah'ını tavaf kıluu. Bizdin 7. asmanın jogorusunda perişteler de Beytül Ma'murda oşonday tavaf kılışat. Allah'ın buyruğu menen musulmanlar jılına milyondogon musulmanlar kelip Baytullah'da bardığız. Murdağı peygamberin terbiyesini algan insanlar hacga barudan murda menin denem musulman bir tuğanım için sadaka dep koyucu eken. Başkaça aytkanda bir musulman butuğunu basıp alabı. Je bir jeriňden türtüp ketebi. Anı menen aytışpaysın. Bu menin bir tuğanım, al karabı, kızılbı. Kaydan kelbesin. Anın tüsüne karabaysın. Bagıtыбыз bir Baytullah'da tavaf kıluu. Bardığız lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ın buyruğunda atkarıp geldim. La şerike leke lebbeyk. Senin şerikin yok. Senin gana buyruğunda atkarganı geldim. İnnel hamde maktav sağa olsun. Senin buyruğunda atkargan geldim. Barığız şunday tavaf. Baytullah'ın tavaf kılgandan keyin 2 rekat namaz oku. Makam İbrahim aleyhisselamın yerinde. Andan keyin Safa Marva 7 jolu жүрүү. Andan keyin çaçыңızды kıskartуу. Hac amalları bardığı Allah'ın buyruğu. Hazreti Umar bugünkünde bir çoğdun çakırığına bargan kezde, je kasır sarayına bargan kezde atыңızды жазgan siyaktı. Je bolbosa bugün kebir bizim insanlar deputattıq mandatını algan kezde, je beylikке kezgen kezde konstitusiya kolunu koyup
ак кызмат кылам, адилеттүү болом, элдин акын жебейм деп ант ичкен сыяктуу Байтуллага барган кезде Хажар Асвадка келип, биз колубузду тийгизебиз, же мүмкүн болсо өбүз. Байтуллага же мүмкүнчүлүк жетпеген алыстан Хажар Асвад кара ташка карап Аллаху акбар деген сөз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хажар Асвад ал таш Алланын жердеги антала турган жери дейт. Бенде барган кезде Аллаху акбар дедиңби? Аллахым, мана сага сөз берем. Байтуллаңды таваф кылып хаж кылгандан кийин мурдагы арам жаман жолго жүрбөйм. Шайтанга келип таш атасың. Өмүр бою аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Алланын рахматынан куулган шайтандан мени сакта деп тилиң менен айтып жүрүң. Ал рамз, символ, ал жерде шайтан жок. Бирок сен ташты күнүгө ыргыткан кезде шайтанга душман экениңди көрсөтөсүң. Мен душманмын, элестетип көр. Кошунаңдын үйүнө күнүгө 3 күн, 4 күн 70 таш ыргытчы. Ошону менен кайра сүйлөшөсүңбү? Кайра достошосуңбу? Жок. Ал эми ажыга барган кезде 4 күндүн ичинде 70 ташты шайтанга ыргытып, Жиддага же Стамбулдун же Бишкектин аэропортуга келгенде дагы шайтан менен достошуп алба деген сөз. Шайтанга душман экениңди жарыя кылуу деген сөз. Мусулмандар ал жерде бардыгыбыз кыяматты элестеткен, бардыгыбыз кепин кийип өз эркибиз менен. Хаж өзү чоң сабактар. Ажыларды эртең жакындарды узатасыңар, ажыга жөнөйт. Ажыга жөнөгөн кезде эмне деген сабак алабыз? Ар бир ажы өзүнүн кийимин өз колу менен чечет. Душка кирген кезде бекинет, жуунат. Бул деген сөз эртең бир күн келет. Алда сапар. Бирок ажыга жөнөткөн балдарың, кыздарың сени күтөт, бир айдан кийин келет деп. Бир күн сапар болот, анда сенин кийимиңди башкалар чечет. Ал душка кирген кезиңде бекиткен үйдү, эшикти өзүң беките албайсың, башкалар бекитет. Андан кийин өз колуң менен ихрамды керен кепинге ороносуң. Бирок бир күн келет, башкалар сага ошону оройт. Ал Арафатка барган кезде бардык ошо кепинде Аллахтын астына барып рахматты элестеткен, кыямат күнүн элестеткен бир эң ыйык фарз. Урматтуу мекендеш, ошондуктан мен арадал хаджа фалиятаажжал, пайгамбар айтат, кимде ким аж кылууду кыламын десе, аракет кылсын, тезирээк кылсын, кечиктирбесин. Фа иннаху кад ямруд. Себеп ал келерки ооруп калуусу мүмкүн. Же болбосом байлыгы бар мүмкүнчүлүгүн жоготуп коюусу мүмкүн. Же бир кажет күтүлбөгөн нерсеге дуучар болуусу мүмкүн. Кала Умар ибн Хаттаб радияллаху анху лакад хамамту. Хазрет Умар айтат, мен ушундай ниет кылдым дейт, максат кылдым. Анабаса риджалан ила хазил амсар, өзүмдүн мусулмандарды, шаарларды кыдырып көргүлө дейин дедим. Фананзура кулла ман кана лаху жудда ва лам яхуж. Кыдырып көрүштүн максат эмне? Көрсүн кимде ким ажыга барууга физически жактан, финансовый жактан, моралдык жактан, бардык жактан мүмкүнчүлүгү болуп туруп хаж кылбаса, алардын мойнуна чоң бир налог жүктөмөкмүн дейт. Кийин Хазрет Умар айтат, махум би муслимин. Ал ажыга кудурети болуп туруп, паспорту да бар, байлыгы да бар, бардык мүмкүнчүлүгү болуп туруп, аж кылбаган адамды мен мусулман деп атай албайм дейт Хазрет Умар. Эгер өлүп калса жаназасына барбайт элем дейт. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. Hazreti Ali айтат, силерге бир тоскун мүмкүнчүлүк болбой калыштан мурда, башкача айтканда өлбөстөн мурда Байтулланы таваф кылууга аракет кылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, لا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبل القبلة. Адамдар дайым ийгиликте болот. Мусулмандар исламда дайым ийгиликте болот. Эгер Байтулланы карап намаз окуса, же дайым хажыны мүмкүнчүлүгү барлар хаж амалдарын аткарып турса дейт. Амр ибн Ас деген сахабанын сөзү менен иншалла бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Амр ибн Ас деген улуу сахабалардан бирөөсү, Египетке, Мисирге ислам динин алып барган ушул сахаба. Аксакал данышман сахаба. Өтө данышман аксакалдардан бирөөсү эле. Көптөгөн сахабалар жаш кезинде мусулман болгон, бул киши карыган адамдардын арасында данышман аксакал мусулман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ламма жаалаллаху ислам фи қалби. Аллах таала жүрөгүмө исламды салды дейт. Амр ибн Ас. İslam dini жүрөгүмө кирди дейт. Атайту Расул саллаллаху алейхи вассалам факулт. Пайгамбардын жанына келдим дейт. Келип эмне де? Факулт айттым. Абсид ядaka фала убайюк. Колуңузду узатың, пайгамбар, мен сизге сөз берем, ант берем, исламды кабыл алам дедим дейт. Факабатту яда. Пайгамбар колун узатты эле, пайгамбардын колун кармадым. Өзүмө тартсам, факала малака я Амр. Амр, эмне үчүн менин колумду бекем кармап турасың деди. Пайгамбар айтты. Qultu ashtarit.
Менин условия шарттарым бар dedi дейді. Амр ибн Ас пайгамбардын колун кармап, исламды кабыл үчүн да шарт коюп атат. Менин бир шарттарым бар. Кала таштарит маза? Эмнени шарт коесуң мага? Пайгамбар сурады, эмнени шарт кыласың? Култу ан ягфира ли. Менин өткөн күнөөлөрүм кечирилсин dedi. Мен исламды кабыл кылам, бирок менин өткөн күнөөлөрүм кечирилсин dedi. Аксакал өткөн күнөөлөрдү унуткан жок. Кала ама алимт анна al-islam yahdam ma qabla. Пайгамбар анын колун кармап туруп, "О Амр, билбейсиңби? Исламды кабыл алуу, ла илаха иллаллах деп исламга кирүү, мурда күнөөлөр баарын жоюп жок кылат го" dedi. Башкача айтканда, урматтуу мекендеш, сага да сүйүнчү болсун. Эгер сени кичинекей кезиңде бирөө ислам менен тарбия кылган жок, намаздын башканын ыйыктыгын, фарздыгын айткан жок, сен бул жолдон адашып жүрдүң. Бирок бүгүн исламды жүрөгүңө салып, мешитке келип сажда кылган болсоң, мурда күнөөлөрүңдү Аллах кечирет. Амр ибн Ас пайгамбарды айтат, менин шартым өткөн күнөөлөрүм кечирилсин. Пайгамбар айтты, билбейсиңби, исламды чын жүрөк менен кабыл алуу менен бардык күнөөлөр кечирилет dedi. Wa anna al-hijra tuhdam ma kana qablahu. Ошондой эле Меккеден Мадинага ислам үчүн көчүп келүү, Меккеден мурдагы бардык Мадинадан мурдагы күнөөлөрдү жоюп жок кылат dedi. Уланды семи караң. Wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Билбейсиңби Амр ибн Ас, хаж өзүнөн мурда күнөөлөр барын жок кылат dedi. Хаж өзүнөн мурдагы бардык күнөөлөр жок кылат dedi. Равах Муслим, бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Ана Аби Хурайра кала, суила наби саллаллаху алейхи ва саллям, "Айл а'мал афдал?" Пайгамбардан сурады, амалдардын эң абзели, сооп иштердин эң жакшысы кайсы? Кала ал-иману биллахи ва расулихи. Алланын барлыгына бирлигине, пайгамбардын хак пайгамбарлыгына иман келтирүү. Кыйла сумма маза? Сахабалар айтты, андан кийинчи? Алланын барлыгына бирлигине, пайгамбарга иман келтиргенден кийин эмне dedi? Кала ал-жихаду фи сабилилlah. Аллах жолунда жихад кылуу. Кыйла сумма маза? Андан кийин эмне dedi? Хаджу мабрур. Wa hajjul mabrur laysa lahu al-jazaa illa al-janna. Andan keyingi eng ıyık amal Allah kabul kılgan hac. Hac mabrur degenim ne dep düşünüyorsun? Allah kılgan hac, Allah kabul kılgan hac, anın manisi riya üçün pakazuha, el körsün, koca körsün, meni acı desin emez. Menin atım Abdüşükür. Men ötkön sizlerмен birlikte oroza karmadım. Oroza İslam'ın 5 farzı. Orozanı karmap çıkkandan keyin azı Şavval ayıdabız. Hiç kim meni Abdüşükür oroza debeydi koy. Eğer menin baylığım bolup zeket bersem, Abdüşükür zeket bolup kalbaymın. Turabı? Oşonda ele, hacdagı İslam'dagı 5 farzın birösü, hacda atkargandan keyin Abdüşükür hac deş şart emez al. Bırak kebirler sığ hurmat beni aytsa men ağın çıkpayım. Bırak kebirler meni acı devedi dep tarınıp kalat. Sen ne zıvan yavuken bul? Tavariş kapitan devedin degendey söz da. Sen acıga vardın, moynunda bir farzda atkarıp geldin. Oşelle boydan kaldın. Al özünün Allah'ın yolunda bir farzını atkardın. An İbn Umar radıyallahu anhuma kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem ama hurucuka min beytike te ummul beytil haram. Bul hadis karan. Hazreti Umar aytat. Umar'dın balası Abdullah, Allah ekönün teң razı olsun. Umar'dan da Abdullah'dan da. Peygamber aytat, alemi hac üçün üyüңнен çıgasın go. Baytullah'a hacga barayın dep niyet kılıp çıgıuң, fa inna laka bi kulli wat'atin rahilatuk. Senin ulauğundun töň bu je başka samolyot bu je maşineň her bir kadamı yaktubullahu laka biha hasana. Allah her bir kadamına bir sowap jazat. Wa yamhanka biha sayyi'a. Her bir kadamyň menen bir günöňdü joyot. Wa amma wuqufuka bi Arafa. Alem hacga jetkenden keyin Arafat toğunda turuuň, innallahu azza ve cel yenzil ila semai dunya. Allah tebaraka ve taala bul dünyanın asmanından kayırlat. Feyubahi bihumul melaike. Periştelerge sıymıktanat. Ne dersin? Feyakulu haulâi ibâdi. O periştelerim bul menin bendelerimdi karagıla. Câûni şu'san ve gubra. Çaşları tarmal bolup, üstüleri çan bolup geldi. Min kulli faccin amik. Cerdin ar bulunudan. Allah Teala periştelerge aytmadı, acılardı. Cerdin ar bulunudan kelişti. Yarcuuna rahmeti. Alar menin rahmatımda ümit kılat. Ve yakhafuna azabi. Alar menin azabımdan korkuşat. Uşhidukum ya melaikati. Ey periştelerim güve bolgula. Fe inni kad gafartu lahum. Men bulardı keçirdim deydiken. Arafat toğunda, Arafat'ta turgan kezde bardık insanların acılarının günösü keçirilet. Biroq hurmatly musulman bir tuğan, oşondoy ıyık
Ajamaldарға hareket kılın. Al emi ev misli eyyami dünya ev misli emi kara Allah Teala aytat. Lev kana aleyke mislu ramel alic. Eğer senin günün dünyadaki kumdardın sanıça olsa, ev misli eyyami dünya je dünyadaki bardı kündördün esevince olsa, ev misli katr mine sema je asmandan düşkön tamçılardın esevince olsa, zunuben oşonça günü gasaleha Allah ank Allah barın keçiret deydi. Ve amma ramiyukel cemar alemi şeytanға taş atkan kezin al sen üçün ahirette bir sıylıklar saktalat. Ve amma halquga raqsik alemi çaçыңды altırgan kezde acılar her bir tügün boyunca kança tügün bolsa oşonça günöler jogolat. Ve iza tufta bil bayt baytullah'a kirip tawaf kılsan harajta min zunubuka yawmin waladatka ummuk enin жаңы törөгөн siyaqtu günölerden arullanasın deydi. Urmatı musulman bir tuğan oşonday ulu sooptordan alısta kalbagın. Байлығыңды, ақчаңды дайыма арзыбаған нәрселерге сарптабастан ниет қылып, иншалла Аллах табарaka ва тааланың байтулласына барып, ажамалды атқарып келейін деген ниет қылып қойыңыз. Аллаға жеңіл иншалла. Амин. Аллахумма ғфир лана зунуб. Аллаху акбар. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا تفضحنا بين خلقك Alamda jaratkan Allah Teala'ga maqtolur. Jaratkan Allah'ım bizdin biribizdi de elindin arasında bu mahlukatların arasında insanların arasında şerminde kılvagın. Ve la tuhzina yevmel kıyameh kıyamatta bizdi barımızdı kaygı kapağa salvagın. واجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك وحدك لا شريك لك Jaratkan Allah'ım bizim namazımızdı, kılgan kayrımdılık işleribizdi, kurmandıklarımızdı, yaşoğuz jana ölümümüz bir gana senin özüңdün gana razılığın üçün boluğunu nasip etkin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Özüň süýgen, özüňe baş iýgen musulman bendelerden boluğdu bizge nasip et. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Göğelik berem Allah jalgyz. يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Jaratkan Allah kıyamatta özünün bendelerine kayrılıp bendesinde uşunday deydiken. Ya abdi maridtu felem ta'udni. O bendem, orup kaldım havar algan joksun. Feyakulul abd. Bende aytadiken ya Rab. Fekeyfe a'uduka ve ente rabbul alemin. Jaratkan Allah'ım men seni kantıp havar alamın. Alamdı jaratkan sen bolson. Alamdın hojoyunu eýesi sen bolson. Feyakulullah Teala Allah bendege aytatken ya abdi abdi fulan marida abdi fulan felem ta'idhu falançı bendem orup kaldı sen barıp habar algan joksun ama alimte enneke lev udtehu lewecetteni indeh oşo bendemdi barıp habar alsan menin rahmatımdı meni oşol jerde tapmaksın abdi istat'amtuke felem tut'imni bendem aç kalıp tamak suradım, tamak bergen joksun. Feyakulul abd. Bende aytatken ya Rab. Ve keyfe ut'imuka ve ente rabbul alemin. Kantıp sağa tamak bermekmin. Alamdı rızkı jaratkan sen bolsun. Feyakulullahu Teala. Allah Teala aytatken. İstat'amaka abdi fulan felem tut'imhu. Falançı bendem senden tamak surap kelgen kezde tamak bergen joksun. Ama alimt. O benden bilgen joksun bu. Annaka law at'amtahu lawajadtani zalika indi. Eger oşol muhtaç bolgon aç kalgan bendeme tamak bersen, meni oşol jerde tapmaksın. Abdi istasqaytuk felem tusqini. O bendem suusap çankap su suradım, su bergen joksun. Feyakulul abd. Bende Allah Teala aytatken. Ve keyfe usqik ve ente rabbul alemin. O jaratkan Allah'ım kantıp maga su men saga su bermekmin. Alamdı suudu jaratkan sen bol. Allah Teala aytatken